Dobro večer, brate. Ja se zovem Bajrami Fajzalije, zove u selo mene, ajde mi popuži. Bio ja sad u školu i pita mene učiteljka, kako se zove, to je ne razumem. Kaže mene, imam jedan đak do tebe da sedni, Srbin. On sedne do mene, ja kažem učiteljice, ja neću njega da sedim, pička mu materinu, ovaj mene ne voli. I ovaj kaže, kako te ne volim, brate, imamo specijalno disko, pustimo ploče za vas. Ja njega piti, kakve ploče? Betonske. Majku mu ga spucam, moga će on da pusti meni betonske plate. Ja njemu kažem, ajde objasni, brate, zašto Crna Gora ima 500.000 stravovnici, ima država. Mi 2 miliona nemamo. Znaš šta kaže Srbi mene? Brate, kad ste vi 500.000, ja ti garantiram da ćete imati vi državu. I jebi ga, šta da kažem drugo, kupio majicu u Prizren, zove se Nike. Ova mene kaže u radnicu tamo gdje kupim, naprimjer, samo, ona mene kaže, to nije Nike, nego to Nike. Ja kažem, gdje gledaš ti Nike, jebem ti glupa majko. Nike, da čita, mora da čita N-I-E-K-E-I, Aiki. Razumeš? To je Nike. I zato ja sad kažem tebe doviđenja, prijatno, lijaka noć i hajde škafo bon, mir, šon, bukur, bombone, valjbone. Hadi čus.